Mi smo ti koji podržava Republika Srbija i njeno rukovodstvo. Mi smo ta veza između Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti da sačuvamo sva radna mesta. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti za bolji život našeg naroda ovde. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti da nema više nelegalnih baza na severu Kosova. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti da se ukinu tajni spiskovi za hapšenje. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti da se vrate sva naša prognana braća. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti da naša utamničena braća vide sunce slobode i vrati se sa nama i našim porodicama. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti da se ponovo otvore sve nasilno zatvorene institucije. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti da Kurti i njegovi srpski poslušnici odu na političko smetlište. Mi smo ti koji se bore i koji će se boriti za Srbiju ovde.